Oheň popri robotních, ktorá celkom zhorela, zalapel i zakryce na obiscu. Ohnjohasci zoparli, že by še preširili na prostoriju, u ktorých še žije, ale teraz po ich intervenciji cale obisce rozmočene i vece je nezahasnovanje. Materijalna škoda vynoši od 200 po 300 000 evra. Treba bude nastaviti život. Nemam kupatilo, nemam kuhnju, nemam nič. Може бути ліпше було да потім до жилярок. Після телю років, 50 років ми то складали каменчок по каменчок, 50 років ми не були себічні, давали ми, келогод ми могли, йшли б одного, давали ми і людям. Що нам Бог то одрезав, що мусимо бути такі покарані? Я не знаю. Немам слова, оставим їм да плачем. Keže to da ću reći. Zo svojej roboti Julije i jeho familija žili krašnje, a tak povest i cala ruska zajednica, bo oni finansovali veli našo manifestaciji i festivali. Poneže jeden jeho sin už u inožemstve, a drugi šerihta pojst. Pane Delinski mal žadanje cale rozrobene podprijemstvo ohabic mladim ľudzom, ktorých by obučel i pomohnul, že by sebe stvorili ljepšu budućnost. Hanjva me. Ja to, co dožil, pitam še čom sam tam dožil. Co ja teraz da povem, že ljudi hibajte, dajte mi po 1000 dinari, lebo co. Hanjba me. Ne planirujem nič. U jednom momentu sam taki bol besni, že sam hvaral, že všetko toto, co ostalo, ta zgrada, prinješem buldožer, najzvalja všetko to posadim jadlovci dejaki. I tu bude pamjatok dejaki, že tu bola dakedy hiža, tu bol jeden vredni človek. Že by u tých žimných dňoch familija, ktorá ostala na ulički, počustvovala holjem dakusce ploti kolo šerca, to tých, ktorí u možljivosti môžu uplaciť dobrodzečný príloh na žirorahunok, ktorý še nachodzi na ekranu. Buďme humani, bo humanosť i briga jednih od druhih okripjuju človeka.